Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pida ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. UMLA jonggon Nongstoin constituency uba Macmillan bersat. Haka arp sautrik mutabnaya yong arajar arpau. Ulalaj banjurep hidala de yaka Corona Care Center keberan hapok snong mau yaban kabahap apo West Castles District. Kani kajing na jurep uni UMLA yakani kajaka kalong na kabenta ban kimi bnia ya kajing long jingman. Jong kani kajaka sumar kebalapan kreak kerpang na kabenta ban sumar ikinong pang kibayo ujing pang coronavirus kibahapo West Castles District. Hadian banakaliang District Medical and Health Officer jong kani ke District Dr. Embare penpau bagani kajaka sumar kadang don kami kitiar gitar ban penbet penbiangi kinong syak sumar. Bat nakaliang jong uni UMLA ulai tho bon sabetha ikinong pen yakani kajaka sumar ban tho lot yaki jing dong kambaro hakabana kaliang jong u marmar unsa pharo yaka kai phot shau menteri rangba kani kajela ba onyara ban penbiang yaki ni jing dong kam tati ngila ready tang ba pidang don kan tukat ni ke jing dona kom hakikir komod kita kom kini isuki ki almari ta ba kendak ngasai ki ban poison ni dai ke ki bun da ready te kidan hi kitir jong ka berpenunkan dan bentau nong pangru dah kali kita pi kategori simak barang kami ke oxygen ventilator jadi kini kita berokak nilai kremene hapok pagi siru di direktor ila onglah bidang dan hal di untuk pesawat Corona Care Center ki ong silak na bentakoi Corona Care Center jenjang saya ban manager tak silak kabang kadi berarti ni staff ni sementara tinggi 4 clear memang ini po West Castles dan atli Corona Care Center ingat kaitang po West Castles namang dan atli di District Hospital Road tinggi dang i tak sanction bagi ong silang di try hadir ke sai la kan jong ya kemairang ko kan indang pan ya jong saya ta long like plus 2 oh tani ka po CND plus 2 nang kong sama sama na ihulai di ka District Medical and Health Officer bar ka di ki doktor ki nurse bar ki staff yo ni ka DMHO bar ki staff yo ni ka Civil Hospital Nongstoin. Baka jingwan yung akong nomikmat kadai hadin bu Chief Minister juga jela. Daftar ini bangin di bandai bisit. Ya kini ki Corona Care Center, ini ki Quarantine Center. Bat kai ka bangi ngisem. Kadai ka kamaram jungi banghe perspektif Chief Minister. Bat kai ka bau Chief Minister ula banle. Nak tapan penbiang ya kita jingdong kam lani kita ki requirement. Hapo ki Corona Care Center bat ki Quarantine Center. Kata kadai ka jingtu bat ya kai ka bau nongilam juga jela bu Chief Minister ula daftar ini ku nomikmat bangilai bisit. Yaki Corona Care Center, kilai bisit yaki PHC, yaki CHC, laka jing perkhek kalau kumno bar kakte ka kameram ka jungi ba haman bangilai ingin haban pha yaki report Chief Minister. Ka jingna padin bangilai kundu bar ki staff jongani hospital ka District Medical Health Officer kidang don hikatuk ni ki jingduna mana galing jongang persang ban simkhe kani ban kren bar Chief Minister mata ka meeting na pha da ki jingtho nang baga WhatsApp nang bagi laptha ingi ba kanu kun ga report phila ban supha nang baga WhatsApp nang baga mail tenga menta kami thedin manglayo iki jingdon kam requirement ba kani hospital ka don kam menta kami thingan phai ga report ka kamen kita ki medical equipment teng ngi gide gi leman labanong ngibla tip tik na rai ba la ong iki staff yang ketika Corona Care Center ya di Betsu bangin persang ban list out ya kita ki requirement kum ki syuki kum kita ki PPE dan ki globe dan ki badon kam ya kita in persang ban pha ga report ban perskau si ka kam so nong ilam juga jelah